min summa salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En yewta do darsu raɓɓiɗo ɗo insha allahu honɗum wonta mawdu makko on ko mafatihul hidayati wan nur. Saabije wawayɗe sottande bani adama ɗen fiyo hewtu e laawol peewal ngal. Foti noon ko mokoba, foti ko suddiɗo, foti ko paykum. Karama ko ɓen ɓe waɗi saabije 5. Kala sottirɗo ɗen ɗon ɗe 5 non no tañƴinanamo inchallahu kaw heɓi ko wiyete kon peewal ngal. Peewal ngal noon koye juuɗe hombo woni, koye juuɗe Allah subhanahu wa ta'ala. Kono suusuɗo o waɗa e sabu fiino on tigi wawata feewirde. Piiji 5 ɗiɓe addi ɗin ko piiji tippaɗi e qur'ana e sunna. Ɗin ɗon wawata wonde sabu fewna bani adama o. Bani adama fu nde mo tage o tagete e hoore peewal, o tagete e hoore l'islam, o tagete ko o julɗo. Kala neɗɗo jibinaɗo. Nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki kullu mawludin, kala jibinande yuladu alal fitra, ko hoore diina woni ko jibinte. So jibinama e hoore ɗum ɗon wo fa abawahu, ko nene makko e ɓen makko yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Ɓe innari ɗon ko kamɓe watta mo alyahuda, ma waɗa mo annasara, ma waɗa mo majus. Ko fiyonno ɓe innari ko kamɓe watta mo julɗo, par ce que lasli makko on ko julɗo. Fitratallahi allati fatara an-nasa alayha. O ar ko o julɗo, o ɗum woni lasli makko on. Allah wata tagude goɗɗo hara ko o kefeero, o yilto o naada mo yiite jahannama, ara o tojari mo. O ɗum aray ko a julɗo. Mawɓe maɓen noon wattama hande kay no faalira noon. Ko ɗum si tawi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. On fof kon ayninaɓe, on landitoyde e ko aynina ɗon kon hande kadi. Jon noon ko mawɓen wattatamo no faalira o. Jon noon laawol aranol fii ko puusata goɗɗo fiyo wonu julɗo wo ko assalatu ala waqtiha, ko juulugol e leer. Goɗɗo simo faala peewal aranal ngal wi'etiɗo ko julɗo, a etoto ha waqtuji ɗin juulaɗi e leer majji e sa'i majji no hana juulira. Ɓe addi dalil honɗum woni laaɗo sallallahu alaihi wasallam maaki wo al ahdu allazi baynana wa baynahum tarku sala. Ko woni hakkunde julɗo e kefeero ko accugol julde. Faman tarakaha faqad kafara. Kala accuɗo julde nden o woni kefeero. On ko simple. Ko innayno o kaari ko julɗo, ko ɓay o juulay. So juulata nda o julɗo. Hadis ko ɓe inni ma bayna ar-rajuli wash-shirki wal kufri, riwaya go tarku sala. Ko woni hakkunde gorko ma sonnajo e keferankaku ngu ma shirku on ko julde nden. Fodde hiɗa duumi e mayre hiɗa konta ka julɓe ɓen. Nyande accituɗa nde o hande kadi a yaari ka ɓe to kadi. Ko ya wino kon celui qui n'est pas avec nous il est contre nous. A wata wonde nokkele ndiɗino. Fi kala non nafiki ko kontoraka ka julɓe ɓen koy fiyon no juulay. Kono Allah sappi maɓɓe o inina iza qamu ila salati qamu kusala. Si ɓe immike juulugol ɓe immo hara ko ɓe amul yura'una nas. Hara ɓe yino yimɓe ɓen kadi. Nyande kaftani hun kesum heɓi ɓe jantota ko inde Allah si wona seeɗa. No tawa e mandeji nafigi yagal ngal neɗɗo hara o jantota ko inde Allah si wona go kunni. Si tawi julɗo anduɗo wurimaye nodditiɗo sunna yankejo, a heɓata astaghfirullah laabi 100 ñalla, a juulata e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam laabi 100 e ñalla, a watta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wal mulku wa lahu ala kulli shay'in qadir laabi 100 ñalla, a waɗata subhanallahi wa bihamdihi laabi 100 e ñalla. Ɗiɗo a heɓata qur'an page goto ko ɓuri e fanɗude ko ñallal. Haray a tawrama ɓen ɓe jantota ko inde Allah ko ɗuuɗi fiw. Joni noon ko Allah manti ko azzakirina allaha kasiran wa zakirat. Ɓen jantotoɓe inde Allah ko ɓoyi e ɓen sonnaɓe jantotoɓe inde Allah ko ɗuuɗi. O ini addallahu lahum, ɓeɗo men maraniɓe yaafuye e aljanna mawnuɗo kadi ka makko e barjari. Neɗɗo fo neɗɗo e wattan hakkil moƴƴa e telen ka jantagol inde Allah. Sa tawa ka ɗon tu haray tawama ka nafigiɓe ɓen. Haray no hulɓini no moƴƴa.
kala no fewɗoma inni ko a naafiqiijo wallahi a seytinayi kono sa waɗi sifaaji ko naafiqi watta kon ɓe wuuli ɓe wowla haray ko a naafiqiijo haray ko non woni ko hulɓini kon joni noon min alamati alhidayati on no tawa e muɗum assalatu ala waqtiha juulugol e leer o e arno landi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ayyul a'mali ahabbu ila llah ene golleji ɗin fof ko honnum allah on ɓuri yiɗude ka makko ton nelaɗo maki assalatu ala waqtiha ko juulugol e leer ala ko allah yiɗi ɓuri ɗum ɗo julde nden kala farilla mo anduɗen allah farli e dow meɗen yen waɗu kaka hoore leydi ɗo si wona nde julde nden ko wiyete ko jungel baaɗi ko hakkunde subhanahu wa ta'ala e nelaɗo meɗen muhammadu sallallahu alayhi wa sallam ɗon ɓe waɗari hay wasita to jibril hay jibril wonari hakkundeji maɓɓe ɗon fi hakke ko tawata julde nden hinde mawni ko nde julde kadi fi ko nen ɗo woni mande araneɗo fi peewal enen ɗo fof ko en maayoɓe goto sikkitaki ɗum mayde nden ko nen ɗo woni piihu gotum pet kun tawata julɗo o kefere o yeddondirade fi muɗum kefere ko yeddi allah o ko yeddi allah sa landike mo so tawi mayde no wodi o inna way mayde no wodi fo no gomɗini ɗon ɗo julɗo kan haalaka feƴƴiti hande kadi si tawi mo andi pellet mayde no wodi kono ko woni hiɗen sikkiti ko si tawi hara joni ko tuma préparé ɗe wosi mayde nden ara ko ɗo woni probléme o si tawi no en fellitino wondema pellet mayde nden ko arayne bagtatan e juhal nde miɗo golla ɗo goɗɗo wo mi miijitoto moƴƴa est ce que miɗo yiɗi yo mayde nden ƴettan hara miɗo gollude ɗum ɗon sa andi pellete a yiɗa yo mayde nden ƴette miɗo e hoore ngal gollal bongal ɗo a gollata gollal ngal par ce que hiɗa andi allah no wowma ƴettude e hoore ɗum ɗon wo noon kala neɗɗo koye hoore ko maayi kon ko ɗum kadi woni ko immintinoyto e nder hoore muɗum si tawi goɗɗo jooɗi keɗo ɓaawo facebook hino jooɗi hino yenna julɓe allah yenna mawɓe yenna karamokoɓe saabita hara mo inna kadi partagé ndaare no mi woni e yennirde ɓeɗo ndere no mi woni e hoynirde ɓe wallahi sa landike mo joni yo malakul mawti o yo maayu fewno ka woyno hara yo haalaka kono o yeggiti o acci huunde tawata bakkatu muɗum jokkaymo hayyan aw mayyitan fodde himo wuuri fodde himo maayi bakkatu ɗum ɗon hino jokkimo ɗon woɓɓe kala vidéo hum kumɓe yiɓe enregistré ko woni haa ɓe gayna ɓe mara ndaare fendoga facebook vidéo ji ko wona artirede ko wona artirede ɗum ɗo no nandita gokkun seeɗa ko allah wi kon yawmal qiyama women addoyey wonno talkuru ndun la yugadiru sahiratan wala kabiratan illa ahsaha hay gooto janɗi fanɗi fof hino winda wanni ɗo kadi woɓɓe no wolno piiji min watta ɗum ɗo min wondi hande kadi ɓe wondi e hoore goɗɗum ngo foppo artira hande kadi kolidira ɓe ɓannana hande kadi ko ɗum no wiyata ɗum hande kadi ko ɗum haray enen ɓe wonɓe yalde facebook wakkilen hakkil moƴƴa ko on tigi woni e wolde kon fi honɗum artoyey e hoore ma ɗole ko bani adama wowli windi no gasa yeggite goɗɗum ko etiɗen won yeggite goɗɗum amma malayika ñamata yarata ɗanota ko resata yeddata allah ɓe windi ha ɓe gayni allah kadi on allazi la yahfal wala yanam on ata sakko ɗano ko ɓeɗo foppo tigi tigi on woni ko aynuma ko ɗum allah addoya wa bada lahum min allahi ma lam yakunu yahtasibun aruya ñalande darga allah yaltinanama bakkatuji goo ɗi yeggitinoɗa fi mum few kono andintinama ha anditaɗi hande kadi joni noon nde julde ɗo sen daroyke yeeso allah ko allah adatoma landitade ko fi nde julde si tawi nde ɗo moƴƴi nde regili allah no wowma yafade ko lutti kon si tawi nde ɗo nde moƴƴari nde regilari haray ko lutti kon fof ko haaba wa hasira haray o perdi hande kadi goɗɗum feƴƴatake muɗum ko ɗum woni min mafatihil hidaya no tawa e saabiji ko sottanta goɗɗo fe pewal ngal kon duumagol ngol e julde nde si goɗɗo himo juulude himo tañinana moƴƴere fi honɗum allah daalika deftere makko o ini wo inna salata tabitiɗo nde julde di tan ha hinde haɗa anil fahashai wal munkar e bakkare e pankare e boneji fo nde julde sa duumike e mayre nde jaɓama tun nde sakkotoma e piiji ɗin fo no woodi hadise arɗo ɗon woɓɓe sellinimo woɓɓe lo'inimo honɗum wa man lam tanhahu salatuhu anil fahashai wal munkar fala salata la goɗɗo no juulude juula ñande be dolokaji timmoɗi piiji ɗin fo no timmi kono sa yi kuuɗe makko ɗen a sikkata ko o julɗo o hara julde makko nden nde jaɓaka tan fi honɗum allah innata julde nden haɗay e pankare e boneji
hiɗa juulude ɗi haɗanema e pankare e boneji tawata joni hande kadi no julde maɗen ne jaɓama ɗon hande kadi o goɗɗo himo juula duuɓi 60 aman hara himo juulude hara hayde wotere waqtu goto o jaɓanaka hara waqtu goto o heɓari mo Allah on jaɓanimo ɓe addi dalil fi hon noon Allah koyni ga deftere makko innama yataqabbalu llahu ko minal muttaqin Allah ko jaɓanta gollal ngal na golluɗo woodi ko kala on hulowomo hara ko fi Allah woni ko gollirɗa hande simi ari ɗo joni miɗo sonka e hoore moɗon ɗo joni waɗa bayana ɗo hara ko fiyon inno Abdallah no wawi wolde hajo Allah ala e ɗum ko minal muttaqin ko ɓen huloɓe mo andi de o yaqisa lolluɗo mo karama ko ɓen fillitoto wonno ɓen ka nder bateau ɓe yehi ha tawi moro ronje ndiyan ɗan no bogo bateau on tigi tigi on fof fellitiɗo hande kadi koɓe halkotoɓe jiyaɗo Allah no yejjita dow to na coñci labaɗi o waɗi na ngari woodi na parfum o jogi na nebbum o wuji na collection coñci makko kelɗi hay goto fof no yeggiti fi makko ko tuma ñaama ha lutti o ɓe nawa naɓaneɓeɗa himo considéra comme wonwa feetuɗo hakke ko tawata la qimata lahu bayna nas o mara valeur hay e hunde hakkude yimɓe ɓe ɗum noon ko ɓuri hulɓinade ko menen wonɓe ka wartabalɗa ɓen no sonka no gasa goɗɗo no seraga joni o jonnatake konngol o towna tuñi no lanni hara on no moƴƴi ɓuri menen wonɓe sonkude ka hoore tabalga yo Allah dandu en oɗo noon tawi himo jooɗi himo janga deftere Allah hay e hunde o so'ari ko alhaali mo ɓe fewndi on himo janga fanka bude o andari tigi tigi o ndeɓataɓe halko goɗɗo ari ni ya haza ko yo kaari an ko juwangugol ma pimma fewndo a yaari ko fewndi ɗenge muɗum kon oyni ko honɗum waɗi oyni ari yaari halko to joni bato on o ɓanti o ndaari o tawi pellete ɓe hewti dokku o ɓanti o ndaari dow ga o inni ko ayyo Allah a holliɓe doole maɗe mi torikema kadi holluɓe yurmede maɗe ko duwa on howni Allah nani kisan bato on o diiƴi kadi o wonti ka wonno o e jokki ko janga ino deftere Allah no woodi woɓɓe gon toon ɓe mawɓe ɓe makayno yewtere nden ko nden nonde arde hakkunde maɓɓe e Allah ko rido sinnama no rido na ittugol oɗo de yiya wonɗo ɓawa ton on na o tellement ko ɓe jogi kulol Allah subhanahu wa ta'ala tawata si ɓe noddi Allah tun Allah nototoɓe kisan fi honnum ko ɓe woni wadde ko welata Allah kon Allah kay nototoɓe ko ɗum si goɗɗo innama joni ɗamin kaarijo ko waliyu wonugol waliyu na ko satti Allah no addi condition ji o inni sa waɗi ɗum ɗo hara woni waliyu makko daroye ka Qur'an o inni ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wala hum yahzanun waddi shartiji ɗin wo allazina amanu wa kanu yattaqun ko ɗiɗo ɗiɗi bet ɓe woni julɓe ha gasi ɓe laati kadi ko ɓe hulay ɓe Allah kene e gundo a woni waliyo sayyidina Ali non o landa ko honɗum woni gol kulol Allah o inni ko alkhawfu min aljalil ko hulgol Allah kene e gundo hakkunde yimɓe ɓen hiɗa huli Allah si a weddiki an tun kadi hiɗa huli Allah wal amalu bitanzil qur'an wowli a falaka haala hay e goto kadi ɓawo kitaballahi wa sunna ko ɗum woni hulgol Allah kadi wal amalu bitanzil gollitirgol qur'an on hari mi yiɗa ɗum ɗo qur'an e sunna ini no moƴƴi ila hande ko ɗum ɗo warrida bil galil e yondinorgol arsiki hun ko Allah arsukama hara wonari neɗɗo meyaɗo a wonari kay neɗɗo miilaɗo kadi hara ko heɓuma kon ko kala ko heɓuɗa ɗum ɗo wawete yonde wonaya ɓum ɗum kadi wal istidadu li yawmi rahil ñande be ñande hiɗa préparé ɗa joguiɗo saku makum wasi tawi goɗɗo innama voyage joni janggo passeport on e billet on fop himo woni prêt fi wata volo on accumo hara ko ni o heɓiladori woni mayde nde wo sa heeɓi ɗiɗo a tawama ka awliya allahi to ala inna awliya allah la khawfun alayhim ɓe hulatani ɓe maya wala hum yahzanun wona kadi woni ɓe go sunoto e ko acci ɓawo aduna ɓe ma pota ko fi ɓe guure muɗum fi ɓiɓɓe muɗum sifa oumar ibn abdoul aziz fewdo mayayno ɓe inni ko honɗum accanɗa ɓe guure mande o mi accaniɓe allah e neraɗo makko on in kanu salihina so tawi ɓe hino moƴƴi fa inna allah yatawalla salihin ko allah kippata fi ɓe wa in kanu gayra zalika so tawi ɓe moƴƴa law taraktu lahum mala qarun ma nafahum shay'a komi accani ɓe jawdi wo e jawdi soɓe mara kulol allah hay hunde wataɓe nafude e yiisi fadi ɓe guureji hara jawle no acca ha hitande duuɓi ɗiɗi duuɓi tati hara foppo gaynama lancitede yiya ɗo kadi famille hum gokkunni yanoyna min sikkuno de ɓe nene lancoto ɓawo mawɗo feƴƴude kono machallah la khawfun alayhim kulol fawaki ɓe de hiɓe maaya hiɓe faala ha yiiɗoygol e jooma wala hum yahzanun wona kamɓe kadi woni ko sunotoge ko acci aduna o sahabajo wiyeteɗo abdoullah ibne mas'ud
ñande go nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam no jooɗodi e sahabaɓe garanji ɗin tun Abubakar e Umar e Usman e Ali tawi Abdullah ibn Mas'ud himo tawaɗo e landi Sayyidina Abubakar maza tuhibbu min ad-dunya ko honɗum yiɗoɗa yo waduna Sayyidina Abubakar ɓe maaki piiji tati Sayyidina Umar kay landa o woli piiji tati ɓayna ɗon ko ɗum hatta mi adda ɗi ɗo fof ɓe landi Sayyidina Usman o addi piiji tati Sayyidina Ali addi piiji tati ɓe hewtoyi Abdullah ibn Mas'ud o wowli piiji tati shahidu on ko ɗo wo kon ɗum yiɗoɗa e o aduna wo miɗo yiɗi ko wiyete kon al-maut miɗo yiɗi ko wiyete kon al-marad miɗo yiɗi ko wiyete kon al-ju miɗo yiɗi mbaygol miɗo yiɗi nawnugol miɗo yiɗi kadi ko wiyete kon heege on say nelaɗo sasana ɓeni o ko fi hon ɗum wo yiɗanɗa mayde nden o miɗo yiɗi mayde fi on li liqa'i rabbi ko fi mi yiido e joomi an miɗo andi pellel simma yaari min Allah men fottoyta miɗo yiɗi no maygol mi fi yiido e golmo mi sikki tun wono mari hari jooɗa timmuɗo ka si goɗɗo ini miɗo faala mayde fi min Allah yo mi yiidoy pellet haray tigi de o mari jooɓa timmuɗo fi on no goɗɗo aɗo lanni nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki ɓeyni mata sa'a ko ne tuma dargal ngal daroto nelaɗo sallallahu o ɓayɓe landige ɗon ɗo nelaɗo ini maza tata li sa'a ko ɗum heblayɗa dargal ngal wayni wo hay e hunde mi préparaki ghayra anni uhibbu llaha wa rasula ko woni tun miɗo yiɗi Allah miɗo yiɗi nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam on se nelaɗo maki yuhsharu lmar'u yawma alqiyamati ma'a man ahabba neɗɗo fof moɓi doyte yawma alqiyamati wonande ɓen ɓe o yiɗi wadde sa landige ɗo pay kum kadi joni hiɗa yiɗi ɗo miɗo yiɗi Messi miɗo yiɗi Ronaldo kadi on noon kadi ko noon kadi woni ko yiɗi hande kadi ɗo wonno toɓɓere aranere nden ɓe signalila ko aranere mi woni joni feƴƴaɗo immere nden mafatihu alhidaya saabije fi peewal ngal ko honɗon kadi al iqbalu alal qur'an fewtugol e nde deftere Allah janga wallahi summa wallahi kala ne duumiɗo jangol qur'an wawɗa firo a wawa firo Allah yiɗete ko kalamullah kono wallahi summa wallahi no hersnani bani adama julɗo anduɗo wuuri mayey ñallal timmugal hara heɓari harfu goto jangaɗo e qur'an hitande timmay ina heesuma e hewtiyo mi wakkilo mi tippinande inna lillahi wa inna ilayhi raji'un karamo ko ɓen ɓe maaki hino aña hattirde e añede yo goɗɗo wonu balɗe 40 timma tis haraw tippari qur'an nde wotere 40 jours goɗɗo non wonay ɗo hitande timmude hay suuma e ara haraw tippari qur'an inna hiɗa yiɗi Allah wallahi haray ko sama kala al iqbalu ala al qur'an imamu Ahmad bun Hanbal imamu ahli sunna wal jamaa oɗo o inni o hoyɗu no Allah subhanahu wa ta'ala no ɓe addiri noon ka akhbar nde laabi 99 subhanallah ɗum wonno karamo koɓe si ɓe landama masala ko ɓenta abbe ha jango ñande ɓe waali ɓe yiyare nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e ɗoygol wo hara ɓe andi ɓe waɗi bakkatu woɓɓe wuura e duuɓi 60 hara he yondotere yiyare nelaɗo ɓen kadi hiɓe woodi oɗo o inni ka sappaɓum si mi hoyɗi Allah subhanahu wa ta'ala to mi landoto mo landa Allah golle ɗe fof ko honɗum oɗa yidde ñande o hoyɗinomo o inni ko ɓuri yidde kon fof ko jiyaɗo an hino fonti qur'ana himo janga ala ko welata lam ɓuri ɗum par ce que ko meni ɗo woni yewdude o inni ene hara miɗo wawi firgol ngo ka hara mi wawata wo wawɗa firo a wawa firo fontu deftere Allah nen janga Abdullahi ibn Umar o piyayno payi koye makko koye siɓe jangari qur'an kono o piyoytako o piyatano koye si koye hunjake qur'an kono wawgol jangugol ngol ko selli ken makharijul huruf on tajwid on andugol ma'ana mum on o piyayno koye si koye wawari ɗum ɗon joni noon si tawi nenejo on wo babajo on wo wona ñallal timmugal qur'ana fontaka yontere timmude qur'ana fontaka lewru timmudu qur'ana fontaka ko honno Allah waɗirta barki e nde ɓe gura ko nde ɗo nde toɓɓere ɗo wonno toɓɓere ɗiɗaɓere nde hadis on ko wi wo khairukum en fof se moƴƴinira ko ɓuri moƴƴude e meɗen manta allama alquran ko on etiɗo jangi alquran ha wawi faami wa allamahu o jandinde goɗɗo na sahaba ɓen fof hunjino qur'an abdu sayyidina Umar ko ɓuri jiccude gongo sayyidina Umar ɓe inno wo duuɓi 7 mo jangude suratul Baqara so tippingol andugol mana maggol firo maggol kala ko yowodiri kon e qur'an o e suratul Baqara duuɓi 7 o ɓayo gayni ɗum ɗon o hirsi ngeloba o weltani o ne Allah jarama hakke ko o welti kon kon ɗo wonno toɓɓere aranere nde siɗa faala heɓude saabiwal cottirgal fi peewal ngal wo tammun kon ko birrul walidayni ɗiggalngol nene baba neɗɗo simo faala heɓude peewal o ɗoftoto ɓe wonɓe sabu ha o hewti e hoore o aduna
ɓe addi dalil on ko honɗum wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya ko satti wo ko satti wata o rewsi wona min Allah ko shirko on itta ton o watti wa bil walidayni o yummirawo o kikalajo ihsana moƴƴo e maɓɓe no woniri wo ko ya moƴƴo e maɓɓe ɓe labaɓe kaani ɓe janɗi ɓe fanɗi ɓe juuti ɓe raɓɓiɗi ɓe rawni ɓe ɓawli ɓe fini ɓe fina no ɓe woniri wo ko ya ɗoftoɓe ko ɗum Allah inni nene baba noon nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki e hadis goo wo rida rabbi fi ridal walidain weltingol Allah no weltingol nene baba wa sukhatu rabbi fi sakhatul walidain koto arɗo weltingol Allah ngol hino weltingol nene e baba tikkingol Allah ngol ka hino tikkingol nene e baba siɗa faalaɗo heɓude peewal na janngugol ɗo ha jangi ha hewti honɗum nde foti ko diina jannguɗa foti ko a fi gandal aduna si tawi nene baba weltanaki ma yiyata peewal a yiyata aduna ma a yiyata lakarama ɗum ɗo wonno toɓɓere nayaɓere nde toɓɓere jowaɓere nde mimma fatihil hidaya saabiji ko sottanta goɗɗo kon fi yo heɓu peewal ko addu'a ko hebbingol wullugol yeeso Allah wulla yeeso Allah hara ko tigi tigi ko honno non wala yaruddu lqada illa du'a ko Allah winduno ko nyande heɓuɗa balɗe 190 ka nder renga ga ko kanko pette andi ko honɗum winda ton hay hunde ala wawuɗo changegol ɗum ɗon sina fewtugol Allah toromo no tawa e du'awuji tati ɓurɗi e lolluɗe ɗi karamokoɓe sappini yen duumo e muɗum du'a aranon ko honɗum allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik neɗɗo yo duumo allahumma ya an Allah ko a woni wayli tawi ɗo ɓerɗe ɗen no faaliraɗa wo tabintinde ɓernde an e hoore dina ma kam oɗo woni go'o ɗimmo on allahumma a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik oɗo woni ɗimmo wo tammo on allahumma rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar nayaɓon ɓe watti ɗon allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah oɗo woni du'a nayaɓo on du'a jowaɓomo ɓe addi ɗon on allahumma aslih li dini allazi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilayha ma'adi waj'al al hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'al al mauta rahatan li min kulli shar julɗo fo si motorade ko ɓeytata e hoore ɗiɗo kono wata o accu ɗiɗo kono ɗo toɓɓere sakkitoro nden e toɓɓe jowi wona e ɗen saabiwal fi udditangol bani adama on peewal ngal ko honɗum ko al iqbalu alan nawafil hebbingol naafugol Allah inni wo jiyaɗo on o serata himo ɓattora Allah ko wiyete kon honno naafiloji ɗin e farillaji ɗin ha Allah on yiɗa mo si Allah o yiɗimo Allah wona e kanko on ta nanɗe maɗen waɗa guite maɗen kadi e juuɗe maɗen e koyɗe maɗen hara hande kadi kala ko watta kon fop haray ko yamirore Allah subhanahu wa taala kono si tawi joni Allah in nelaɗo sallam maaki kala nafanɗo Allah darɗe 12 e nder ñallal Allah waɗanaymo suudu ko aljanna aronkiɗen noon hiɗa faala duplexe ka meɗen haray wertidare waɗi hino wawa wonde joni a timminarɗe ka fana kono timminoyɗe ɓawo jemma wawde a timminari ɗe ka futuro ma ka geeƴe kono wata waalo a waɗari ɗe ma sa rati hande wata ratu janggo enen ɗo foppo innaɗo ɗo joni sa waɗi nde hunde ɗo e nder ñallal ngal fof ɗanɗo hara heeɓi duplexe wi honno lambanji ina heɓe sikki tun en fof en wakkiloto joni noon ɗo Allah inni wo kala juulanɗo Allah isnatay ashara rakatan darɗe 12 e nder ñallal wo banallahu lahu baytan fil janna Allah ma hande suudu ka nder aljanna darɗe ɗiɗi ado a julde subaka darɗe 4 ado a julde fana darɗe 2 sa salmini fana darɗe 2 sa salmini futuro darɗe 2 sa salmini geeƴe ɗeɗo 12 kala waɗɗo ɗeɗo Allah mahanay mo suudu ko aljanna mi turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah mahan en cuuɗi buy ka aljanna turiki Allah ko yewta ɗo kon kala ko yaade deftere Allah nde yo Allah nanin on famina on arsika on gollugol kala ko lundi ɗum ɗon turiki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah yaafo kanko wol ɗo wata o nani wata o fami o ya rabbal alamin allahumma la tufarrig hadha al-jam' illa bi dhanbi maghfur wa sa'yin mashkur wa amali mutaqabbalin mabrur subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi